dalam masa pertumbuhan aja. Kayaknya gemelar bayar sopir ini. Wah, sepi. Rono job. Alami lagi rasem duit gitu iki. Walah, temen-temennya bos gemul telepon. Halo bos gemul, selamat sore menjelang petang. Telepon bos, ente daun apa niki? Halo Pak Norsan, lagi di mana? Ya tenggriya to bos Kalau nganggur, anterin gue jemput doi. Ya siap mawon to bos. Saat ini bos. Ya, gak pakai lama ya. Nah iya loh, sepeda 250 cc kok tanjakan semenit itu aku sudah keluar. Sepeda, bos kebun, bos kebun, bos kebun. Kok suwi kok? Ayo matol bos Udah sana duduk. Kamu tahu nggak? Aku udah nungguin lama 2 jam. Nah yo maklum to bos, ame adoh. Rene ku lho numpak sepeda orang niki. Hah? Ngontel? Yo, piye to bos? Sepeda butut kok masih dipakai aja. Besok ikut gembul ke dealer, tak beliin motor. Tenang ya bos, esok enak bos. Lara enak ya mentok-mentok es kopi bos. Wes gampang. Walah, mobilnya kok rono, wis gembul metu malam mingguan ki. Lah iya, piyean lagi metu diwingi kok kakan polah. Tanteni kene sik, namanya wis gembul mulai wo martabak. Wong jenengane lagi butuh ya. Janjane kok ya wedi ngenteni omah pojokan dhewe. Jarine wong kene ya omahe angker. Anjane jelek jajal to tak beli bos gembul wong metu nang ndi lho. Betul ya? Kok pengen cuma metu to ya. Bocah kok maring ngelu. Terus lo kok jajan. Terus lo kok jajan. Berko kakek kelarahan. Asbok gak bilang sisan menawan ronde LGG ronde lembut gini. Lagi kopi kesek gimana? Lagi piye sandal kok kiwa kabeh kelakuane bocah-bocah iki mesti. Loh, jam piro iki sawan? Wah, iki wis kumpul. Menang wis balik.
Lah, utang kok luwes wis sarapan dhisik. Loh, lah iki piye? Keputar lawan handphone. Apa iso dipangan ke handphone iki? Wes salah sarapan tau seteles kabeh. Bener-bener